бардор iPhone 15 Pro Max 1700 сомон, iPhone 14 Pro Max 1600 сомон бардор. Ина тамошо кунед, ина телефону сайсанашон зур ина iPhone 15 Pro Max ина 15 Pro Max ё гизала ина архаш 1800 сомон иш iPhone 11 ина iPhone бу 13 Pro Max дорим, ина iPhone 13 Pro Max оригинал дорим, ина оригинал шам дорим, дубликат шам дорим. ина иш iPhone 15 Pro Max дим сорт Android аи 1000 сом ина бардоро тамошо кунед. Войма да чихел ина се камера дора зура се камера барои войма химе қапча чихолиш мезани барои войма зурай 1000 сомон да метам бардоро. Ина оптовиш кадаген бем бачо алиш болуштум лубой кора мекне шаҳри Қурғунтепа кӯчаи бор магазини якай истифода кардем дар хонатон Redmi дори, Realme дори, Tecno дори, Jingo дори. Биё болуштум те телефон те мақсад телефони гизала дорем алиш мекунем метем кадомтон бардоро телефон дори iPhone дори iPhone биё метем болуштум те алиш мекунем метем ина бардоро. Не зете фақат симкарта зете мехра 900 сом ина фақат симкарта зете мехра 128 гай магазино да пачкашон 3000 сом онаи 900 сом магазин ва ина бардоро марҳамат беувай алиш болуштум тамошо кунед марҳамат бардоро бин телефони ҷидди дорум ина бо 350 сом марҳамат ина